Dar sifat parzınay to Goda adam padam şav Nunda dar sifat parzınay to Aksimov lala bak mucizata Nunda dar sifat parzınay to Adam padam şav Nun drav dar sifat parzınay to Aksimov lala bak mucizata Nun drav dar sifat parzınay to Goda adam padam şav Pan os kul alam Pan os kul alam Nay os alamda Nay adam Muşkutuş ban Nay os alamda Nay adam Nay os alamda Nay adam Yemi sat aypo may paçav Nun drav dar sifat parzınay to Yemi sat aypo may paçav Nun drav dar sifat parzınay to Yemi sat aypo Yemi sat aypo Yemi sat aypo may paçav Yemi sat aypo may paçav Nun drav dar sifat parzınay to Yemi sat aypo may paçav Yemi sat aypo may paçav Fıni panos kul alam Fıni panos kul alam Nay os alamda Nay adam
non draw dar sifar parz nerto goda adam atav shaw non draw dar sifar parz nerto aks mawla labar mu'jizatav non draw dar sifar parz nerto goda adam atav shaw Dast में azlay os yaksan Dast में azlay os yaksan Zenbrut parna nas furkan Zenbrut parna nas furkan Zenbrut parna nas furkan Yenilmeyni samsar roşen gav Nun da dar sifat parz nerto Yenilmeyni samsar roşen gav Nun da dar sifat parz nerto Yenilmeyni samsar Yenilmeyni samsar Yenilmeyni samsar roşen gav Yenilmeyni samsar roşen gav Nun da dar sifat parz nerto Yenilmeyni samsar roşen gav Yenilmeyni samsar roşen gav Dast में azlay os yaksan Dast में azlay os yaksan Ay zenbrut parna nas furkan Yenilmeyni samsar roşen gav Non draw dar sifar parz nerto Goda adam atav shaw Non draw dar sifar parz nerto aks mawla labar mu'jizatav Non draw dar sifar parz nerto Goda adam atav shaw
dişit haran gav Harat dişit haran gav Harat dişit haran gav Garat temşay Kur'an fav Nun dav dars pat parz nay to Garat temşay Kur'an fav Nun dav dars pat parz nay to Garat temşay Garat temşay Garat temşay Kur'an fav Garat temşay Kur'an fav Nun dav dars pat parz nay to Garat temşay Kur'an fav Garat temşay Kur'an fav Alemi gabas manzu pusgav Alemi gabas manzu pusgav Avay harat dişit haran gav Garat temşay Kur'an fav Nun dav dars pat parz nay to Godam adam patam sham Nun dav dars pat parz nay to Aks mavla labat mucizatav Nun dav dars pat parz nay to Godam adam patam sham Nasut nirit malkuzan Nasut nirit malkuzan Jabrut sarkar gar arfan Jabrut sarkar gar arfan Jabrut sarkar gar arfan Lahut vakit pyam partav Nun dav dars pat parz nay to
nun draw dar sifat parznayto lahut vaytet lahut vaytet lahut vaytet lahut vaytet yam pardav nun draw dar sifat parznayto lahut vaytet yam pardav lahut vaytet yam pardav nasut nir malkut zan nasut nir malkut zan avay jabru sarkar gar ayfa lahut vaytet yam pardav nun draw dar sifat parznayto Godam Adam Patav Sham nun draw dar sifat parznayto ay aksi mavla labat mucizatav nun draw dar sifat parznayto Godam Adam Patav Sham Arkan çonuvay varhavnyam Arkan çonuvay varhavnyam Muhalika tan andar mashraynam Muhalika tan andar mashraynam Muhalika tan andar mashraynam Manjiyat andray gom alav nun draw dar sifat parznayto Manjiyat andray gom alav nun draw dar sifat parznayto Manjiyat andray gom alav Manjiyat andray gom alav nun draw dar sifat parznayto Manjiyat andray gom alav Manjiyat andray gom alav Arkan çonuvay varhaynam Arkan çonuvay varhaynam Ay malika tan andar mashraynam Manjiyat andray gom alav
Nunra dar sıfat farzlardı Godam adam adavşav Nunra dar sıfat farzlardı Aksim Mevla'la bak mucizata Nunra dar sıfat farzlardı Godam adam adavşav Vahadat may Lalar kıyımça Vahadat may Vahadın yatmaz Hovna suray Vahadın yatmaz Hovna yatmaz Hovna suray Yitpak Nebi sab Duta saba Nundra Dar sıfat farzlardı Yatmak nisab yut asaba Lundra dar sıfat farzlardı Yatmak nebisab Yatmak nebisab Yatmak nebisab Yatmak nebisab Yurt asaba Nundra Varsıfat varsınaydı Yatmak nebisab Yurt asaba Yatmak nebisab Yurt asaba Lal argın çav vahadat may Lal argın çav vahadat may Ay vahadın yatmaz Hovna suray Yatmak nebisab Yurt asaba Nundra Varsıfat farzlardı Dapus bada adam patavşa Nunra dar sıfat farzlardı Aksim Mevla'la bak mucizata